Ariko se mana nzajya niriirwa mfura ibidacya koko. Jyewe ibisabune bidakesha ndabirambiwe pe. Niko Vava, ko witotomba ni ibiki? Ndeka Alexi birirwa bantonganya ngo mesa imyenda sinyikeshe kandi ntako mba ntagize. Ariko ikibazo nta kindi naya masabune nkoresha rwose. Erega burya byitwa no kutabimenya. Ibyo bisabune bidakesha birike. Koresha isabune ya Gollira Soap. Urebe ngo urasubizwa. Ngo Gollira Soap? Yego, Gollira Soap. Gollira Soap ni isabune igezweho ikunzwe na bose y'uruganda I.J.P SQUARE LTD. Intamenya we, ndangira bo bazicuruza mite njya kuzigura abandi batarazimara. Gollira Soap ngiyi isabune y'agatangaza ukeneye gukoresha mu rugo iwawe. Gollira Soap ni isabune ikomeye ikesha imyenda neza, ikura ibizinga mu myenda, ikura imyanda yose ku mubiri, isukura neza kandi igashira bitinze. Irahendutse, mbega isabune we ni Gollira Soap. Usibye isabune, uruganda I.J.P SQUARE LTD rubafitiye n'andi masabune meza y'amazi yifashishwa mu gukurupa, koza ibyombo, gusukura amatuwarete n'ibindi. Hari nk'iyitwa VISION HAIR SHAMPO, isabune yifashishwa mu gukora isuku yo mu mutwe. Hari VISION Multipurpose, VISION Dish Wash, VISION Glass Cleaner, VISION Harpic cyangwa se Toilet Cleaner ndetse na VISION Tiles Cleaner. Isabune za I.J.P SQUARE LTD ziraleta, zihangana n'umwanda, zikimika isuku, zirahendutse. Eyeyeyeye, mu rugo iwanyu mujye muzikoresha by'umwihariko Gollira Soap. Isabune ya Gollira Soap ndetse n'ibindi bicuruzwa bya I.J.P SQUARE LTD murabisanga mu Rwanda hose. Bacuruzi mufite amaduka, murashaka gukomeza kunezeza abakiriya banyu, ni murangure Gollira Soap, isabune ikenewe na bose. Abarangura tuzibagerezaho bari ku buntu, nimwigurire. Ku bundi busobanuro muhamagare kuri 0782 89 94 55 cyangwa 0725 29 72 36. Mwe mukora amasuku yo mu rugo murasubijwe. Gollira Soap ngiyi isabune igezweho, ikesha, ihashya umwanda, iramba kandi ihendukiye buri wese. Nawe koresha Gollira Soap. Gollira Soap.